Odoze kichinda sexual achela ukuthi uchimani mani eze susumani. Bese sishona kwesinye indawo ayikhali katari lishonile langa. Biziwe ekabanyana ngudadungulena uthe ibuye ngizoshaya ingoma kodwa athanyeke ngikhone mina ngoba menyiwe ekhaya komadaba. 5 December kuyo benkosi soqala komadaba esitolo sikaSantosa bese sishona kwesinye indawo ayikhali katari lishonile langa. Oh Satube Tempo tempo trompo poposa yo madoda Tika ndombo kodwa athanyeke ngikhone mina ngoba menyiwe ekhaya komadaba. 5 December kuyo benkosi soqala komadaba esitolo sikaSantosa bese sishona ezinye indawo ayikhali katari lishonile langa. Then 5 December uthe ngizokulanda kodwa athanyeke ngikhone mina ngoba menyiwe ekhaya komadaba. Cela ukubuza ngalobu tshwala ngathi injengo mutshwala obunjani obudaka usebhuke ebhuqe ngamadolo. Injengo mutshwala obunjani obudaka usebhuke ebhuqe ngamadolo. Sofike ekhaya siphela umoya siphela umoya. 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 Eita 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 alo batida Makamishi 5 December uthe ngizokulanda kodwa athanyeke ngikhone mina ngoba menyiwe ekhaya komadaba. Cela ukubuza ngalobu tshwala ngathi injengo mutshwala obunjani obudaka usebhuke ebhuqe ngamadolo. Injengo mutshwala obunjani obudaka usebhuke ebhuqe ngamadolo. Sofike ekhaya siphela umoya siphela umoya. 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 Ngizwile isikhalo sakho mama Kamishi uthi sokulanda 25 December
ngiyayiva kodwa cha ngeke ngikhone mina ngoba menyiwe ekhaya komadaba cela ukubuza ngalo mutshwala ngathi nje umutshwala obunjani obudala usebhuke kuqenga amadolo inje umutshwala obunjani obudala usebhuke kuqenga amadolo inje umutshwala obunjani obudala usebhuke kuqenga amadolo Sofike ekhaya siphela umoya 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 Swami Katari la khona ukuthi lithini madoda ayikhali Katari macloud itshonile ilanga Tudo vai